hari umwuka mubi wateye mu Banyamurenge uvuga ngo Akagara n'Amadubu na uriya mwuka urabona utazadusenya nk'abasore bakiri bato b'Abanyamurenge. It's okay. Uriya mwuka mubi wateye urabona ko utazadushamo ibice bibiri. Kera wabaciyemo nyine kuko kera haba twigwaneho na Kagara so. Nuko ko kera byararangiye tugiye kuzagira ibikundi bibiri biri muri ibyo izo parti zombi. Oya utugara tuzodusengera ko turadusengera cyane Yesu azodukora. Naho urumva Amadubu ari gusengera utugara. Okay. Nukubahudumiya kabisa. Baravuze ngo utawasenze ngo abimbwa. Amadubu bisobanuye iki kuri wowe? Amadubu uri dubu cyangwa wewe urakagara? Munansa nakagara. Dr. Sam. Dr. Sam. Akagara bavuga ko ngo bashigikira leta ya Congo ya Kinshasa. Ese gushigikira leta na makosa? Yes, kuko yishe Abanyamurenge. Twirwaneho nayo bakavuga ngo barwanya leta ya Kinshasa ngo bihuje na M23. Ese ntubona ko kurwanya leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Congo kurwanya leta yawe ntubona ko ari amakosa ho? Oya kuriya nani uriya mukuru wacu makanika yarangije naye makanika kunti yasavuze yaravuze ngo tabantu badufitiye imbabazi pi twonyine tugomba kwigana mu buryo twabonye ukuntu ibintu leta yadukoreza nyine ni tugomba kuyishigikira kuko nyine yaratwishe tugomba kwigwana. Okay. Ugiye muri Congo kano kanya wajya mu gisirikare cya Congo cyangwa cyatwirwaneho? Wowe uragomba cya Congo. Nukuvuga ko ariko n'umukongomani? Ariko nyine tagundogenda mu cya Congo kuko igisirikare cya Congo ni cya leta ariko twigwanaho ni Abanyamurenge kandi je ndi umunyamurenge ngomba kuja mu ya. Ariko n'Abanyamurenge n'aba bakongomani? N'abakongomani ariko nyine utugara tugende tworoshe imitima tuje mu tusanga babo Banyamurenge tube twigwaneho. Abanyamurenge ubukundira iki muri rusange? Abanyamurenge bakunda kuko ndiwe. Ni kubangira? Tacho nangira umunyamurenge. Muri Congo hari intambara kano kanya. Ese muri Congo mu Minembwe hagarutse amahoro wasubirayo? Jewe yego twogenda muri Congo kabisa. Ntabwo ko Amerika wowe? America? I love here but it's now iwacu. Wosiga izi McDonald's numva ugasiga za Chick-fil-A ugasiga za Chinese ugasubira mu Minembwe? Yeah, izingize senik. Congratulations. Good. Abo twashinga izacu mu Minembwe. Twokora izacu. Urukundo rw'Imana rusobanuye iki kuri wowe nka Yvonne? Urukundo rw'Imana rusobanuye byose. Imbabazi z'Imana bisobanuye iki kuri wowe? Rusobanuye byose nyine. Yvonne, ni ikihe kibazo ubona abasore b'Abanyamurenge bahura nacyo muri Amerika? Ni ibihe bibazo bibahangayikishije uzubona ukavuga ngo ibi bintu biraduhangayikishije iyawe umusore wese ahari yakabimenye akabyirinda? Kumwizoga, kumwitabi. I think that's it. I don't know. Ni izihe ngaruka zo kunywa inzoga muri Amerika? Twigire imbere gatoya. Ni izihe ngaruka zo kunywa inzoga muri Amerika cyangwa se kunywa urumogi muri Amerika? Uzuba useless. Useless. Iryo jambo rirakomeye. Useless bisobanuye iki? Imburakamaro. Ariko se nakaye kamaro nanone ko kutanywa inzoga muri Amerika ahantu hari ama opportunity, hari amashuri bajamo bakiga bagashaka za FAFSA za financial aid? Utamwoye inzoga umuntu w'agaciro abantu barakubaha ndetse n'abantu barakwizera. Kandi wagera kuri byinshi. Wagera kuri byinshi utamwoye inzoga cyangwa itabi bikujana ubwenge. Wo shaka n'umugabo utari umunyamurenge? Jewe no. Kubera ko utashaka n'umugabo utari umunyamurenge? Cuz I love my people. Ushaka kuzabyarira abanyamurenge? Yes, shaka kubyara abana b'Abanyamurenge. Muraho neza mwese aho muherereye. Tubaye kaze kuri Sam TV1. Ngewe uri kuri micro ni Dr. Sam K. Ngira amahirwe guhura n'urubyiruko rwo muri Amerika rw'Abanyamurenge ndetse n'Abanyamurengekazi, abana beza mu byukuri nko mubona ku makamera yanyu.
basa neza ndetse n'abasore beza. Tubaye ikaze kuri Sam TV1. Murakoze cyane. Ivona, tuguhaye ikaze kuri Sam TV1. Thank you. Yes, Deborah, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Aha duhuye ni ku munsi wa Pasaka, duhure ku rusengero. Pasaka ni iki isobanuye kuri mwebwe ku buzima bwanyu bwa buri munsi? Gupfa no kuzuka kwa Yesu ni bisobanuye iki mu mitima yanyu? Duhere kuri Ivona wenda. Ko gucunguka kwacu niho twabonye gucunguka kwacu. Gucungurwa kwacu nk'abakristo cyangwa se abantu bose? Abantu bose. Undi mukobwa mwiza iruhande rwanjye, amakuru yawe? Ni meza. Bakwita nde? My name is Grace, or you can call me Gracie. Kufite ubwitonzi bwinshi ni iki? I think ni kuri kamera. Nawe mu buzima busanzwe ntago witonze se? Si cyane. Okay, Grace, tuguhaye ikaze kuri Sam TV1. Thank you so much. Uri umukobwa w'abaki, umurara wawe umwishwa ni bande? Jewe ndumuhiga w'umurundi, kaba umwishwa w'umusama. Yeah, I think that's it. Nuwe murara ukunda mu banyamurenge bose? Abanyamurenge dufite imirara myinshi cyane. Nuhe ukunda kurusha iyindi? I love all of them. Ndabakunda bose. Ndabakunda bose. Mu by'ukuri uri umukobwa udateye isoni, uri umukobwa mwiza, urumva washakwa muwe murara kugira ngo umusore ufite yerekwa ritambutse? I think I love kunda abatwari. Ubonye umusore mukunda n'akantu kanya mwashakwa, wamushaka cyangwa se mwakora ubukwe cyangwa uracyari muto? I'm not young, but right now I feel like ni kare. Kuri Pasaka rero ni umunsi twibuka amaraso, agaciro k'amaraso ya Yesu. Ni gute waje kumenya Yesu ko ari we mucunguzi w'isi yose? Nuko igihe mvuka nyasanze ababyeyi banje nyine they believe God. Nyine naje ganyama ngenderamo. Deborah, tuguhaye ikaze kuri Sam TV1. Murakoze cyane. Ufite igikara cyiza, uri umukobwa mwiza, nkunda nakunze iyo skin yawe. Murakoze. Yeah. Uri umukobwa w'abaki, watwibwira kugira ngo abadukurikiye babashe kumenya abo turi kuvugana nabo abariwe? Ndi umurundi w'umuhiga, umwishwa w'abega babakara. Deborah, usa nk'umukobwa ufite ibyishimo cyangwa se ugira ibyishimo byinshi cyane. Ibyo byishimo byawe byaturutse he? Kubera icyo ufite ibyishimo byinshi? Byaturutse ku babyeyi banje. Nabo barishima? Zatari. Okay. Deborah, iyo mpuye n'abasore bakiri bato, urubyiruko, ngira amatsiko yo kubaza ibibazo, ni iki bakunda mu buzima, ni iki bakundira Amerika, ndetse ni ikihe kibi, ikintu kibi babonye muri Amerika tudafite ahandi nko muri Afrika aho twaturutse? Je kintu nyangira muri Amerika ntabwo uzisanzura cyane. Muri Afrika nyakanda nyisanzura akagenda ahantu ushaka, ariko hano ntabwo uzugenda ngo mpaka imodoka kandi amarayidi y'ahangara agoye. So je nkunda nizo nyine nyangira muri Amerika. Muri Amerika nta hantu wagenda n'ibirenge hari hose n'imodoka? Ingo ni imodoka gusa. Bro, witwa nde? Espoir. Espoir, wambare neza. Thank you. Iryo koti ninde ari kuguriye? Papa wanje. Papa wawe. Nuko hari kuri Pasaka cyangwa nuko wari wakoze iki? Dacho gusa normal day. Yaravuze ngo nshaka umuhungu wanjye aberwa mwambike kabisa. Ufite confidence ufite yaturutse he? Yaturutse kwa papa wanje. Ntabwo ari kumana? Nawe, okay. Gira ijambo ubwira ababyeyi bawe, papa wawe, mama wawe, gira ijambo babwira kuri uyu munsi wa Pasaka, ndetse ijambo rigora ku mutima ariko ugatinya kuri babwira. Ngari babwira uno munsi. Ndabakunda. Urabakunda? Ubakundira iki? Bakundira kuko bambyaye kandi ni bantu beza. Abantu bakuziho impano yo gupiga akabumbu, football. Uri umukinnyi wa football? Yes. Iyo mpano yaje ryari? Yaje umunsi mvuka. Nyaratangiye gukina nkiri umwana. Ku ishuri abazungu bavuga se kuzi gukina cyangwa biraho tu? Nzi gukina cyane. Umukoci wawe aza bikubwira? Yes, every day. Ndetse na mugenzi wawe nawe tumuhaye ikaze, ndetse murakinana mwese. Okay, uramunga yese ahunga, arahunze ariko sinzi impamvu. Ivona, egera no gato tukuganirize nawe mbere ko tuja kuri Cadette. You about to leave? Okay. Tuguhaye ikaze kuri Sam TV1. Thank you. Mu by'ukuri uri umukobwa w'abaki, tuhure muri Amerika ariko ntabwo twakumenye, watwibwira? Ndi umukobwa w'abahiga b'Abarundi. Ndi umwishwa
wabongera Ivona mu by'ukuri wabongera cyangwa umuhondogo ntabwo nahura n'umukobwa nkawe w'umunyamurengekazi ne kukubaza ikibazo abanyamurenge bari gucamo kano kanya. Mu minsi ishize twapfushije umugabo w'intwari cyane mu bwoko, yitwa Generale Rukunda Michel Makanika, azwi ku izina rya Makanika. Generale Makanika, ruriya rupfu rwiwe warwakiriye gute nk'umukobwa w'umunyamurengekazi? Ruriya rupfu rwiwe rusobanuye iki ku banyamurenge, ruriya rupfu rwa Generale Makanika? Kuko yari intwari y'abanyamurenge, abantu benshi baramwirahiriye, kandi yari intwari y'ubwoko akabitangira. Yafasha akomeye, yanze ko iwacu ruguru hibagirana, aguma kuri gakondo yacu. Ruriya rupfu rwiwe rwakiriye gute nk'umwana w'umunyamurenge, cyangwa se ababyeyi bawe, abanyamurenge muri rusange, mwarwakiriye gute? Rwarababaje nyine. Ivona, uri mwiza. Thank you. Uwo musatsi ni uwawe cyangwa ni agaplante witeyeho? Nuwaje. Nuwawe. Ubu bwiza abantu bakunze kubukubwira? I don't know. Ivona, uri umukobwa mwiza cyane. Watubwira imirara y'abanyamurenge 5 wabuzi, ndetse utubwiremo wenda wowe wakwishimira gukuramo umugabo witeka ryose. Imirara. These people are loud. Tukuziho ubwenge. Dushaka kutubwira imirara 5 y'abanyamurenge wabuzi. Okay. Abahiga, abasinga, abasita, abatwari, abasinzira. Congratulations, great, successful person. Ivona, muri iyo mirara yose urangije kutubwira ni uwuhe wumva washakwamo? I don't know. You don't know? Nta murara ugira ukavuga ngo bakanaka rwose n'abantu beza, bagira ifaranga, cyangwa se bafite abasore beza, cyangwa se bagira umutima mwiza, wabashakamo? Nta numwe? Abahiga ariko ganda umenga ashaka mu. Uri umukobwa we gaso ntago washaka mu bahiga. Tarabahiga ni bande boza ku mwanya wa 2 wenda? Abongera. Anone isi. Kandi uri umwishwa wawe? Je sinshaka kumbwira. Sinshaka, ariko birashoboka ko washaka mu bishwa uvukamo. Okay. Yvonne, ni ikihe kibazo ubona abasore b'abanyamurenge bahura nacyo muri Amerika? Ni ibihe bibazo bibahangayikishije uzubona ukavuga ngo ibi bintu biraduhangayikishije, iya umusore wese ahari yakabimenye akabyirinda? Kumwizoga, kumwitabi. I think that's it. I don't know. Ni izihe ngaruka zo kunywa inzoga muri Amerika? Twigire imbere gatoya. Ni izihe ngaruka zo kunywa inzoga muri Amerika, cyangwa se kunywa urumogi muri Amerika? Uzuba useless. Uzuba useless. Iryo jambo rirakomeye. Useless bisobanuye iki? Imburakamaro. Imburakamaro. Ariko se nakaye kamaro nanone ko kutanywa inzoga muri Amerika, ahantu hari ama opportunity, hari amashuri bajamo bakiga, bagashaka za FAFSA, za financial aid. Utamwoye inzoga umuntu w'agaciro, abantu barakubaha, ndetse n'abantu barakwizera. Kandi wagera kuri byinshi. Wagera kuri byinshi utamwoye inzoga cyangwa itabi bikujana ubwenge. Ni nk'ibihe bikorwa utekereza cyangwa se ubona ko byahuza urubyiruko bikabazanira iterambere ndetse no kuba hafi y'Imana, kugira ngo bazavemo abantu bakomeye? Ni nk'ibihe bikorwa tugomba gukora hano muri Amerika byo guhuza urubyiruko kubw'inyungu z'ejo? No gusenga cyane. Gusenga bifite akamaro k'ejo se, cyangwa gusenga ni ibintu biri aho gusa bidafite akamaro? Baravuze ngo utawasenze ngo abimbwa. Ivo, tubwire ijambo ukunda muri Bibiliya, Bible verse ukunda cyane. Bible verse Yesaya 55 kuri 5 haravuga ngo nimushaka Uwiteka bikiboneka. Iryo jambo n'ikisobanuro kuri wowe ngo mushaka Uwiteka bikiboneka? Nyine rirasobanutse, ntidushaka Uwiteka bikiboneka. Hari igihe tutazabona Yesu cyangwa se Imana, hari igihe tutamubona? Igihe nazoza kudutwara imbabazi ziwe zizoshira. Mbese abatamushatse bunyine abikiboneka, tubazoshaka kumushaka Yesu yaje gutwara abiwe. So dameze tumushake bikiboneka right now. Urukundo rw'Imana rusobanuye iki kuri wowe nka Yvonne? Urukundo rw'Imana rusobanuye byose. Imbabazi z'Imana bisobanuye iki kuri wowe? Rusobanuye byose nyine. Ese hari umunsi waba waracumuye ku Mana ukayisaba imbabazi kakubabarira?
cyane ndetse n'ijambo ry'Imana ratubwira ngo twise ko turi abakiranutsi ngo tuba twise Imana inyakinyoma so ibi bari abantu bose bazakosha bazabakora icyaha ariko nyine Imana ni inyembabazi zitubabarira. Uri umukobwa mwiza kandi twagize amahirwe yo kubona kuri Sam TV1 nk'abandi banyamurengekazi bose b'abakobwa. Nize karakteri umugabo uzashaka cyangwa se umugabo wawe muzashakana, nize karakteri wifuza ko yazaba afite zimuranga, niyihe mico agomba kuba afite yujuje? Sinzi jewe mvuze sinzi Imana yantegeye ariko ndashaka Imana izampeza umugabo w'umukristo. Yes. Utari umukristo ntacyo yaza kubwira? Yes, n'Imana. Kubera ko nawe uri umukristo? Yes, n'Imana tiyo kora iryo kosa ariko kandi ari amumpaye I will have to take him nyine. Kubera ko Imana itakora iryo kosa nuko uri umukiranutsi, nuko uyinginga uyisengera usengera umugabo wawe uzagushaka? Oya tagwa uko ndumukiranutsi gusa nyine nawe yoreba kangirira imbabazi. Uteye imbabazi? Inyo. Kandi uko uraziteye bazi ko uteye imbabazi Ivo. Abahungu bo muri Afrika baguterese wabemera cyangwa se muri Amerika niho ubonamo umugabo wawe? Ngo sura. Umuhungu wo muri Afrika akubwiye ko gukunda wowe tumwemera cyangwa se ushaka kuzashakwa nka muri Amerika? Jewe you never know. You never know how my husband ari wasanga ari muri Afrika, wasanga ari aha, wasanga ari muri Canada, wasanga ari muri Australia so. Bivuga ko aho ari wahajya nta kibazo, aho Imana yamuteganyije wahajya nta kibazo? Yeah. Abantu baratandukanye tuzubona ko hari bameze baza bashika bakarekana nabo abandi baza bagatubaka bakaba abagabo so I don't think it's that. So biterwa na intentions z'umuntu, imigamba gufitiye nimba afite urukundo rw'ukuri azakubanira cyangwa se nimba ari urwo kukubesha uzabimenya n'ubundi. Yego. Yeah, Yvonne turagushimiye cyane kandi turizera ko ubutaha uzaduha ikiganiro kuri Sam TV1. No more. Why? You gonna have to pay me. How much? I don't know. Nukubera iki se nzakwishura kandi uri inshuti yanjye Yvonne? It's too much work. My legs are hurting me right now. Mu bakobwa beza b'abanyamurenge bari kuri isi wo kwishira ku rutonde rwa kangahe? Woba nkwa kangahe? Jewe. I don't see myself like that. How do you see yourself? Hi. Legend. Where's Legend? How do you see yourself? Jewe. Zari bora ko umukobwa usanzwe nyine like what do you mean kwishira abakobwa beza? I don't see myself as I don't know. I'm normal. Hi. So ntabwo uri mwiza? Look at my husband. Say hi. Duhuye n'umugabo wa Yvonne. This is my husband. Say hi. You love me right? Say. Ubwoko bw'abanyamurenge ubukundira iki muri rusange? Abanyamurenge bakunda kuko ndiwe. Ni iki ubangira? Tacho nangira umunyamurenge. Unsubije neza. Yvonne, ugiye gushakwa uwo shaka n'umuhungu ufite imyaka ingahe? Jewe ngiye gushakwa. I don't know, like I'm still young. I don't think about this type of stuff. Uwo shaka umuhungu uruta? Nduta? Yes, once. That is. Ushaka kuzabyara mwangahe Yvonne? Yeah, I want to have kids, as many kids that I can have. Niba ushaka kuzabyara? Yes. Tubwira umubare ufatika. Mzara 10, mzara 20, mbashoboye kubabyara no babyara because I love kids. You see, kera basohote bose ko baranzunguruka. Muri Amerika abazungu bakunze kubyara abana babiri bakoresha no batatu cyangwa se bane. Wowe tubwira umubare wenda nka 14 batatu se umwe we ni nkabangaye wabyara Yvonne? Jewe nuko nyine tutakiri muri Congo nyine you know how nyine ababyeyi bacu bashotse bakiri batoya so bakazatangira kubyara bari ka 15 ugasanga nyine babyara abana benshi kubera nyine imyaka yabo ariko naje bikunze ni 10 no beneza. Urumva uzashakwa ufite imyaka ingahe? Jewe no imyaka kirage if I say 24 basigaje mikeya. No urakuze buriya? I'm very old. Ariko oya ndacyari umwana. Ubonye umuhungu mukundana kano kanya mwashakana cyangwa cyari muto cyari kare? I'm still young. Uwo muha nk'imyaka ingahe wenda yo kugutereta? I don't think about this stuff, you know. I'm still young. I'm 16. Muri Congo hari intambara kano kanya. Ese muri Congo mu Minembwe hagarutse amahoro wasubirayo? Jewe
yego twogenda muri congo kabisa. Ntabwo ukunda Amerika wowe? America, I love here but it's now iwacu. Wosiga izi McDonald's numva ugasiga za Chick-fil-A ugasiga za Chinese ugasubira mu minembwe. Yeah, izingize senike. Ahubwo twashinga izacu iriya mu minembwe. Twokora izacu. Ivo, ari abasore b'inzobe n'abasore b'ibikara ukunda abandi? I don't know. Bose. Ari papa wawe na mama wawe ukunda nde? I love bombi. I love bombi. Bazi ko mbakunda. Nibo bangejeje ahangaha n'Imana. Iyo atari kubabo, I don't know what I would do. Muri university uri kwigira iki mu ishuri nimba wiga niki uri kwigira ku ishuri? Bro, can I take off my shoes? It's okay, take off your shoes. Niyo mpamvu twareshe. Tiberekana my toes. Yeah, ariko guys, Ivona kabisa ni umugeni ushitse. Siko zavuga? I don't know. I'm still. Tubwiza ukuri. Nta muntu urakubwira ngo Ivo uri umugeni ushitse, uri umwana mwiza. Turi kuri Pasaka. Urabeshe kuri Pasaka? Ngize ukuri. Nta urakubwira kuri mwiza? I don't know. Ivona afite abayex bangahe? Abayex niki? Abayex no kuvuga ngo wakundanye n'umuntu ariko umuntu mwakundanye mwaje gushwana mwaratandukanye. Ufite abayex bangahe? Oh, nibo bazabita abayex. What? Bro, what are you talking about, man? I don't know, man. I'm 16. I just turned 16. Ibintu bavuga ngo ugomba kudatinga ugiye gukora ubukwe ni ukuri cyangwa si ukuri? Uwo datinga utagiye gukora ubukwe cyangwa se upfa kudatinga juste ubukwe bwazamo bukazamo? Ni gute bizabigenda? Ivona azodatinga agiye gukora ubukwe cyangwa se uwo datinga biri casual bisanzwe byova mu bukwe bikazava mu bukwe ariko bitavuye mu bukwe nyine nta kibazo? No. Jewe ndacyari 16. Ntuza kudatinga. Ivona ntabwo uri 16. I'm 16. I'll show you. Ivo warangije secondaire ntabwo uri 16. Yeah. Turi kuri Pasaka wa? Hi. You wanna be in the video too? Ivo, wo shaka n'umugabo utari umunyamurenge? Jewe. No. Kubera ko utashaka n'umugabo utari umunyamurenge? Cause I love my people. Ushaka kuzabyarira abanyamurenge? Yes, shaka kubyara abana b'abanyamurenge. Ushaka kuzabyarira aba black b'abanyamerika ba Spanish cyangwa se abazungu wenda bo muri Amerika? Bazabyara utwana twiza. Bano. Bazabyara umunyamurenge. Turabigushimiye kuri uwo mugambo ufite mwiza. Kuzabyarira abana b'abanyamurenge. Hari umwuka mubi umaze kujagarara mu bantu b'abanyamurenge ngo akagara twirwaneho, uriya mwuka wa division wo kuvuga ngo nje ndakagara nje twirwaneho uravuga hiki? Utugara tugende tworoshe imitima tuje mu tube tusanga babo banyamurenge tube twirwaneho. Ivo uravuze ngo utugara tworoshe imitima. Ese utugara ni bande twirwaneho ni bande? Utugara jewe utabona kubesha ngo is like history cyane. Ariko izanova ngo utugara n'abantu nyine badashigikira twirwaneho. Okay. Amadubu bisobanuye iki kuri wowe? Amadubu uri dubu cyangwa uri akagara? Munasa n'akagara. Ntabwo uri akagara? Akagara bavuga ko ngo bashigikira leta ya Congo ya Kinshasa. Ese gushigikira leta ni amakosa? Yes, kuko yishe abanyamurenge. Twirwaneho nayo bakavuga ngo barwanya leta ya Kinshasa ngo bihuje na M23. Ese ntubona ko kurwanya leta ya Kinshasa cyangwa se leta ya Congo kurwanya leta yawe ntubona ko ari amakosa ho? Oya. Kuriya nani uriya mukuru wacu makanika yarangije General makanika kunti yasavuze yaravuze ngo tabantu badufitiye imbabazi pi twonyine tugomba kwigana mu buryo twabonye ukuntu ibintu leta yadukoreza nyine ni tugomba kwishigikira kuko nyine yaratwishe tugomba kwigwana. Okay.
ugiye muri Kongo kano kanya wajya mu gisirikare cya Kongo cyangwa cya twirwaneho? wowe uragomba cya Kongo. Ni ukuvuga ko ariko ni umukongomani? Ariko nyine ntabwo nogenda mu cya Kongo kuko igisirikare cya Kongo ni icya leta, ariko twirwaneho ni abanyamurenge kandi je ndi umunyamurenge ngomba kuja mu ya. Ariko n'abanyamurenge ni abakongomani? Ni abakongomani ariko nyine oh sorry mama. Sorry. Ni ukuvuga ko wowe uri twirwaneho 100%. Ibintu by'akagara ntago birimo. Ariko se nakwaje ikibazo, uribwira ko ari yo solution, nicyo gisubizo ku banyamurenge kwicamo ibice akagara twirwaneho? Ese hari umusaruro bizatanga ku banyamurenge? Oya ariko mukibuzo twa Dr. Sam. Dr. Sam.